Ico cyambere mu Rwanda mu bagore ryaraye risojwe witwa Bizimana Rukia wakiniraga Rayon Sport y'abagore amaze kwerekeza mu ikipe ya Police Women Football Club ariyo APR. Bizimana Rukia wakiniraga ikipe ya Rayon Sport y'abagore amaze kwerekeza muri iyi APR nyuma yo kugira umwaka mwiza w'imikino 2024-2025 mu ikipe ya Rayon Sport. No umurundi kazi witwa Bizimana Rukia wamaze kurangizanya n'iyi kipe afatwa nka nimero ya mbere mu Rwanda mu bakinyi bakina basatira baca ku ruhande rw'ibumoso. Rayon Sport sinzi ikibazo kirimo abakinyi benshi bashakaga kwicika. Hari undi mukinyi hagati w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore y'umupira w'amaguru witwa Niyonshuti Emerance nawe yakomeje gusaba ikipe ko yamurekura akigira muri APR cyangwa muri Polisi, kubera ko rero yari afite ibirarane by'amezi abiri. Rayon Sport bimenye ko ashaka kugenda, uyu nguyu Rayon Sport bimenye ko ashaka kugenda ihita imwishyura bya birarane by'amezi abiri aburaha yaragenda, ariko yageze ku munsi wa nyuma cyangwa ku isaha ya nyuma asaba ko yakwigira muri APR cyangwa muri Polisi. Biza kurangira rero ubwo bidakunze Rukia niwe wenyine wagiye mu ikipe ya Police Women Football Club. Championnat y'abagore iranakomeza nyine uyu munsi. Ku munsi w'ejo imikino iratangira gukinwa ku munsi wa kabiri. Ikipe ya Muhazi United mu bagore izakira APR Football Club ku mu bagore. APR yaratsinzwe umukino ubanza na Macuba, ntabwo ishaka kongera gutsindwa umukino ukurikiyeho na Muhazi, ariko Muhazi irakomeye. Bazakinirwa Magana, Inyemera zizakina n'Indahangarwa, Nyagatare izakina na Rayon Sport bakinire Kiramuruzi, Kamonyi izakina na AS Kigali muri weekend bakinire Remera Rukoma, hanyuma Forever ikine na Police ariyo APR bakinire kuri Tapi Rouge. APR yashakaga abakinyi ba Rayon Sport kugira ngo irashaka igikombe uyu mwaka byanze bikunze. Muri Rayon Sport kwera ibibazo birimo ngo bashaka kwifatirana bakayitwara abakinyi kuko setting igikombe cya champion umwaka aragishaka. Aha ni hatari, ariko babonye umwe kandi nabwo kadutegeze tureke azabafasha. Macuba yari nyuma yo gutsinda ikipe ya APR irakina na Bugesera, bazakinira Macuba n'umukino nawo uri ku cyumweru. Mu cyiciro cya kabiri bazakina shampiyona rero. La Jeunesse ku munsi w'ejo izakina na Dax, Alpha izakina n'Intare, Vision Jeunesse Nouvelle izakina na Motari FC, Nkombo FC maze kugira abafana benshi izakina na Nyanza. Muhazi na Espoir zizaruhuka, ubwo zo ntago zizakina. Impamvu zizaruhuka nuko kubera ko amakipe zari kuba byari kuzakina aya makipe yikuye muri shampiyona. Muri itsinda B Sport izakina na Unity, Sina Gerard izakina na Miroplaste, Sunrise izakina na Etoile de l'Est, Esperance izakina na Ejo Heza, Vision ikine na Kaminuza y'u Rwanda, Kamonyi ku cyumweru ikine n'ikipe ya City Boys. Nizere ko City Boys tongera kunsebya, ubushize yatsinzwe 5. Muri champion y'abakozi ARP match ikomeye muri weekend rero ni El Clasico.